when couples try for a pregnancy and pregnancy is not happening, so they do not know when to approach a fertility specialist. So if you are married for more than 1 year and your wife's age is less than 34 years, then it is the best time to see a fertility specialist to know the cause of infertility. But if your wife's age is more than 34 years and your periods are painful, irregular, and she is a long-standing patient of diabetes and thyroid, then you should see a fertility specialist within 6 months of your marriage. Kecing akan art ke Bashir Khaibha kalami hak jala Manipur hadian bakiriulum ke Manipur kela persajur ya kecing dawa ban itho bat ban penrung no ya kijat benriu meitei kum ki schedule tribe hakatai ke jala kena kecing akan art bajing ya snam kala penlong ya ke soka jala ban lit shauno ikisamla puli ki badan hak jala Manipur kani kecing akan art aprenggiriulum ke Manipur bat ki meitei kala sedang haga lai terik jemang arhajar arpulai haga bakal dan kejing syo bat kejing bom napang bat wat kejing yang ding gi yang sa bat yang mania bat gladon ru kejing do kejing embrio na kene kejing kan at ke sarkar Manipur bat ke sarkar pedang gila shimkhia ban tem kene kejing kan at haga ba kila pha ke pertan kulit bat sepai ha kaleng ki jaka Hendrai namar kejing jur palat jong kejing snam ke sarkar kala penmi senan ke hukum ban siat napang ya ginong pen kulmar Kishipai ke Indian Air Force kilawan kedru kishipai syaka jela Manipur dagi lingsun jongki. Bat keladan palat kendai hajar ngut ki beriau ke belapet alaki yang kisam hadian kajing pur ki kami senam. Hapadeng ki pat riu luam bat ki jat ben riu meitei ha Manipur. Kishipai Indian Army, Assam Rifles bat Rapid Action Force keladan hakeleng ki benta jonga Manipur. Kam tam ai ki jaka ki badan kajing kan at bat kajing senam. Kesorkar Manipur kala penjari ke hukum bankang ya ke internet hagi mobile hagi sansing kinti habar ko ke jela hadin belajar palat kejing snam hacura chanpur senapati chandal kangpokpi tengnupal Imphal West Imphal East Bishnupur bat jiribam Kispai kila penlong ru kejing ya ka flag march hakeleng jaka ban telekam kene kejing kanat bat ban persang ban war abyang ya ka shongsuk shongsan hagajela Manipur Da kajing sokya ya kajing don ki samla khasi ki bapuli ha Manipur. Na kaliang ka KSU ha kamiet jong kasingi balanghi kalakaran mardor ikinong elam jong All Manipur Students Union bagi samla gejala Meghalaya kemde bansha akta na kene kajing kanat. Mana kaliang ko All Manipur Students Union kala pentikna bagan pet bagi samla pulia ke Meghalaya bat ki samla pulia kathan telam ingi ki bapuli ha Manipur kemde bansha akta nemat ya gano kajing e. Menteri Sarkar Jela uba apol lengdo ubalong ru unong aiktian ke Sarkar MDA. Ula pentip baka Jela Manipur kalau kular ban ajing ada bat jing singa nyikinong Meghalaya kibasa ha Manipur. Uba apol lengdo uli etho bo menteri rang ba ke Jela uli keren bat menteri rang ba ke Manipur. Haga bedai bak jing dan kam ban ajing singa ya kinong Meghalaya kibadan ha Manipur. Mana kaliang menteri rang ba ka Manipur ula kular bagajing singan ya ginong Meghalaya kan dei ka kam ka bahakmat e bat omdei ban khuslai ha ka dei bat kisamla pulia ne ki batrei ha Manipur ki badai na ka jela Meghalaya menteri rang ba ka Meghalaya Conrad Kongkal Sangma ha ka sauterik ujemang araja arpulai Ulong bagi sarkar kelapan kre aha ka bandit syauno ya palat ars pangut kisamla pulia ka Meghalaya di badan ha Manipur namar ka jingjur jong ka jing kulmar Ukonrat Kongkal Sangma ulong bagi sarkar kelapet tho bah ya jinglong jingman ha Manipur kumta kan persang ha ka bandit syauno kisamla pulia bagi niok banwan phai suk shalaki yeng bat ka jinglet syau ya ki kan long dagaling sun Uli itu ru bagi sarkar kelabo yu helpline number uban trekam berarpsau kenta. Haga bagi samla pulia bat kikimiki kepa kila aban phone lada gidon kam kerke ya kano kejing yarap. Ula kenturu ikisamla pulia bat kikimiki kepa bakem day ban khuslai. Hendrai ban long kiba jai bat nakaliang ke sarkar jela kalai keren bat ke sarkar Manipur. Bat kan shim ya berok kisenja mani oli syau no yaki ni kisamla kiba pulia ha Manipur.
Nalor kaniu lekun turu ikinong syong shnong ka Manipur ban sange eki kami snam nrei banwan ra abyang ya ka syong suk syong shngan bat banyat ya klenti ka bajai habami kinu gijing The state government is seized of the developments and taking all steps to control the law and order situation. Additional central paramilitary forces have been requisitioned for deployment in sensitive areas. We are committed to protect the life and property of our peoples. Long-term grievances of communities will also be suitably addressed in due course in consultation with the people and their representative organizations. Manipur is a state in which we have all coexisted for centuries. We should not allow the culture of communal harmony between the people living in the state to be disturbed by vested interests. In this hour, I appeal to one and all to maintain peace and harmony in your respective areas. I urge you not to believe in rumors and unverified messages. While soliciting your cooperation in maintaining peace, the deployed state police and the central forces have been directed to take strict action against individuals and the group indulgent in violence. We should all stand united to restore normalcy in Manipur at the earliest. Hakasin thok diang jong katayo ka kenhuan jong ka sarkar jela kabelalam da menteri sarkar i Dr. Amrin Lingdo u political secretary bat OSD jong menteri rang ba ka jela ba Daniel Thankio bat superintendent ki pulit ka West Garo Hills u Dr. Vivekanda Singh Rathor kilale ka jela Manipur mandet shaw ki samla pulia ka jela ki badan hagan ka jela hadian bangalami ka jingi kan at bat ka jingi snam ka bashar khai kani ka kenhuan kalalet da kalingsun sha Manipur mandet shaw ki samla pulia ki bapulih Manipur ki bakenthop yasan phongot na ka Agriculture University shi phongot na ka Food Technology Institute ar pusangot ki dikhot ka kenhuan ilakai football kala jong sports club bat ki bikiwai nalor kani ka jing shaw ki nang Meghalaya ki badan Manipur ka sarkar jela kala boru yu helpline number iwai pra not lai sausan lai hinreu saw ka bagi patba ki laban phone na gabenta banyo ek jingerap ka KSU po ka jingalam u Vincent Makri kelalit ban pediang i samla pulia ka Meghalaya bat komjo i bor sarkar ke belawan phai ha ka kat ding sun ha Guwahati kani ka jing kan at ki riulum ka Manipur bat ki Meitei kelas sedang banpur ka nong ba Shillong ha ka singi palai ha ka bagi pulit ki East Khasi Hills ke la kem khan rengut ki jat menru kuki bat Meitei ki bela sedang ban sho edat ka than nong Rim Hills u superintendent ki pulit ke East Khasi Hills uba es nong tenger ula pentip balakem ya gini kidong pun kulomar snong hapok ka kendon shispa anyau CRPC bad ulama hamjur ban le ada ke peteng e kinu ki beran keti ha ka ban penthot ke syong sok syong san ha ka sithok diang pad u Director General ki pulit ke jela u Dr. LR Bishnoi ulalom ke jingelang ha ka naglan house sapreng ki ulom ka Manipur bat ki Meitei bakin penne ke syong sok syong san ha ka jela Meghalaya